Rahnwet Nan Pohnpei. Pohnpei di patron wai Pohnpei. Iya kasalenya rakat coba station and program and Rahnwet Nan Pohnpei. Ye program and kabese rakap poi rakasampalakan mawiwiyawi tabanwiyaw nan Pohnpei. Area management pachoyan nan program and kabese and Rahnwet. Akone yang walian Kristi o chiang kuya chinga sagaranwa o kipani don madanwa o rakso kon Pohnpei yu chinga sagaranwa laban puransanan kan ko wa ni kisaban marlikan nanalagnan kan ye ko chinga wa choro ran piltoke sabal marlagalakan koras nan belian siak momot so government o bachewan wa ki sabal mar chon we yung stak Rahnwet way saban man kian so mabok challenge kashin kasamo all kasampalakay mawalian tor talian kolokol onagpem ko melay the public safety ng Pohnpei yen miyangaki Chief of Police Mr. Rahnwet Nan Police Captain Mr. William Yuanis o Police Lieutenant Mr. Benjamin Rosario area ang sukses dan kacuan duke all kasampat pukat om nan program kabesen Rahnwet perangkat segera kacuan Pohnpei kira kasampat me ragacuan nan men kay Rahnwet amay chingalan sa match. Oh wow. Kailangan biskali sepato radio station Rahnwet o sepatuan tungalen ki kabungla eu masih pacuan kami le mepan cumata kacamanta o kacamati sapol macai min pana o min kipana apal panu napak o malay paywat te Pohnpei ong kan kukurkuan Pohnpei panainay koros John Kausan koros o aramas koros public safety sepatuan ka karakter kantero mele pilchip ekma sepatuan kapilal ki iraka polis patuan lama-lamayar o katkati panar nan pungaray o sepatuan tiar iraka sampalakay mekonang kayuat o tuangway engkap man. Wikeo nan kamumatame sepatuan tumalenki poliskan en patuan pa melel chon paywat niarpan patuan uyuya tatongkay ni pato pilkaplelang numaki o wikwo sepatuan kamaray kita katan ki police week. Arya irokan me tanuya men sapal macay men kairoy ang tatawat secumalin ki timyo o kacay sapal man ki timyo magkacay pan katin kamaray katan ki friendly police kurang o makit mepan uyuyawi o kacay eu kubana koto kubana sapal macay apal pan paywat kacay tan caman meutang kacay uyak ini tatawat apali onapa ko malaylay uya sapalin o sapal macay koros sapalin o sapal macay kampa en apali onapa ko malelay sepatuan kamelele me palian polis cho sudukat patuan pa o apali paywat ang onapa ko malelay amat makareta men kapa sawat semen purang kataman tuboy me sapalin o sapal macay pukawat kecailan kap tatang ki angin kela pusapul macay waywat
Australian ka parlamuan yun ba o Manila. Se patuan kamele makita polis kan se suka patuan kalabungki ugot. Ayin mga ta Rahnwet se patu radio station kusen ka purang patuan sakar ku pang kubur o ton wayward. Sapal mamay utut o sawas sapal matay tatawat. Apa ni onapak o Manila. Se patuan pagbagutan kubur o ton wayward cross armas cross. Ayi karaba mesan-sanan sawat mesepatu ki radio station tan kubur o ton way nisip Kalanganan ko mo Mr. Ioannis area ono ko ekaksan sa long chon wen Pohnpei Rahnwet ya metataw ko sampan watch police week tan yawi Essential Rahnwet sepatu radio station August Esok silu par yakut esok tua. An kak sensor pan kubur tonway tatawat pan chapta August esok walu par yakut esok tua. Patola lel August esok payu par yakut esok tua. Kalanganan ko mo ebil kaksan sa Rahnwet Nan Police Week o yawasa mokit pugach kanwi yawi yanan wen Pohnpei Kalangan ko program director essential mengkawan santi ke Captain Ioannis program buat manjupta niaw ko sa isip walu. Erupan kak essential program buat jupta ran sarawi August isip walu. Nan kosan din program essential irai police officers kan panjup kita sarawi. Pertanyaan pacang kaudak o niarai pan patronan arai uniform kay makonot tapuran kaktatong. Riyaman police officer kan patronan uniform o patronan utan wasan kaudak. Tesaraw na narai wasan kusan kan. Nikarasepe, irai kan may yang kadlik, irai pan patro wasakan irai kan utan kini yang saraw dia. Irai kan we have crossed the Solong Sodil Bilipin, Iraiban Pachunan Rai was uncountable. Caravan the dog would have eaten and more so worthy, the Tabin truth, sang no the Baba. When that signs out on way Pocon police, he had sang ran no the Baba. A regular signs out the van signs out runs around the police can ban battery the dogwood. And kak sainsyal when kurang bagi utut and nono papa and kak yang sewaseta the tongkan the police kini songo-songo papi yang tuang way. Yei kosan di and the talk the bantrip teran sarawi obviously sepuan. Niat wagi August isip tuaw. I met at the police workshop. Police workshop put apan kawit put pan patrotasang winin roson mau. Sang Palian Health Abasam Metro Banso sa kawit ko polis kan tuan kawit kan lebang kuner irailan kinapaligi irail aramasakan metro malan ki anan turo ong yang sukan irail ban kun porata telelong kapal temugit na bilban kakata pitata tatawagan polis ayay makarita kawit kan panglingi pilihan so polis kan yang so irail kan wiwiaray tuman ko asong toto may rai bilkin kakatele, bil kakatu ya tak kapunda tong rai, o bil karay sarmau na rai to kay sote changwin tuan mo kasandi. Palian help bil kaunagdar ire kay puran kak sa safety, irai polis kan magan kakatele nan saman, irai medweton mit. Ong niare, ogos riisak. Tanaban sansal Rahnwet ye kapese on public o pilkem sendila kamugal tona
Irail officers kan bilban patunan uniform o patro nan intersection kan dat because niala kan. O irail ban kolokol banners kay the sign kay. Banners pukat mie iran mesin kosendet kay no patunan banners kat. Naging kakatre sayrata onopak maawon sin peniniyo. O kosendet kan naging kalakparata apan patunan banners kan. Porangkat kabese yang woi pokon irakan o napan kakatre kin parata nan penini kan o katukan kabese wot rengkak song an ira gisang kapalakan kin parata erdana reina isu mirail ban biwiaki kabese wot murne ban im sekla irail polis kan bil kauno betar edin git kai punya isu mirail ban kaim sekla tetok wot Irai pan pokata edin kit ko o irai cepta regetup terung kit nan kolonia. Wasake makauna betar po irai lengkak cabi kita tetap kuat o puan kak sains saleng way wagi edin mogut kuat rew yaw. Ai makare ta wasake makauna betar perengkak biuya tetap kuat. Ngongran bebetata niesil o niekang opus ri sake o ri sakriau met kalian mau ni mepana pali. Metro bidata ong ni rosen mau nirai polis kan. Kalian mau ni pan cuma lagi ran riawut. Perengkap patroto red wot sang ni pek masih patroto yang rai. Oi rai kurelar mirai pan patroto red ro wiak kosukai perengkap cek rosen mau emen polis. Obil nyai suwote perengkap tabil cair kamakale ngin polis kan. Kada benar berkat pergi palian polis kamele lembe. Polis mene bangkin ni misal mon woi pokon ananen kelai onen ananen bilkap serama o makalegal mon woi pokon. Ai yei bekare ta mukit pukat konengan diaw. Ong ni kelmaun ran te nialen August research lu bar ye ke seklu tuau Rahnwet te kosantu penkak kilwia ranen awareness te KPC yang woi pokon pren KPC yang woi pokon pil kosenet kan merekap KPC ni okus risak met abil pitecho kosenet kan me onen pitail chon wei en kak we pi ogun kat kaman pitail atail ko puen kak tantari pitail po onatok o melili yang kak mire trail Olu kaim seklan ran mi ran kaunuk okus riset payung pari riset duau rekatan ki polis wakaton net abil pitet rosen ma o kelailin irail officers kan ni irail ban eopen police station o alusang police station o ilalel tagatruk purolongoto pillen police station met puerki kalian polis kamele emen polis ni ban patron we forward ananen kelai kwen kak sosaras onian so mogit kwatan cektar emen polis en pilkak kolokol one kel me patron lale kwen kak soseki aramasakan kokan me patron paka we tokan onan kaim seklan rano mi kasaraw motomot siupan biaw kasaraw Tama ban sansal nan kasarawat si kapung palian irail kaungkan dan sang palian kempan apa palian melili wanutak irail ban patungan wia at tumal kapung ong tuan way pil kapung ong irail police officers kan pil kapung ong irail aramasakan mayang sawas ong nan mobiput o kim sok plan kataput si low gratuity program o murun low sak o second so was pan but we o nilang kain sakla tawon ran Kailangan din kong Mr. Rosario puede program en cabeza en search no kasampal puede tata kasampal en the police week amieche iran konenga Santa Lonchon way mechon way konenga mwangi tunachowan amai chmalen so much Kalana kamu ya program director.
imin tukalan ku bagi semua wata imin batuan tukalan biar semua buidak batuan kabese kusinat kapu ma tuanin kameraman sang kunin kawata kusinat in Pohnpei State Legislature men buwan ng ben kusinat SL number 9L lebnial epuklimau lebnial isaktuau kusinat wol kuya wita buwan ka kugedala samutai kusinat ng buwan Pohnpei me apali consent age me wewegi me samutai kusinat me miran tuyo itu wana tamne rose madene aramasamen me banu yang saya tengah buku aramasamen teseri me banu yang sombari sepuno tipital ben sexual abuse kusinat wani ya buku teglar aku kasausan sombar isagilmau a kasaudala sombar isagisu me wubi concentrating ayo sombar isapuno a concentrating Rahnwet sombar isapuno puyen biga tungal kita semua set ini baru mulianti komiti le baru pasal ada kesemua wot o baru pusa tungal kabung la o stakeholders kan baru sel meso se baru wot o ne plan o sawasakan baru wiayanger dadak wot bagari yang dadak wot ikasik mudar bang poita kabung laut to o ibu yang Pohnpei, kabin bildoga Everson National Government of Lenin Billion and Social Affairs. Kabin bildoga business game ilang yada borengap yang sawas kita main kecilan kan bangkak sawas tatawag and closing and police report. O piniaso woto budiaso ini baru mengulian dikitkan kausian miat cuma sekarang kabin on radio B68 budiat juga cuma biaso orang posen sekarang way on the tahu kesempat misalnya baru yang lalu serta ransarawi pola ini baru kan luka cuma way what on the tahu kesempat what putai lingkap bukan yang tahu what utain gak sabun mantu itu cuma nggak asa won juga kaya atau tu bena iregan mana polis nggak punya wen gak kalau tidak sabiskan kalau mau ada sabiskan bisa berhubung dengan apa kan ibu tu buat menu ya dia cuma sekedar kapim o kalangan kupur korupsi kalangan wala ko kalangan kupur korupsi saya image magayang sa kadar sa machay program and kabesa Rahnwet Nan Pohnpei program and kabesa rakap Iraga sampal mawiyawi teban wiyawan win Pohnpei sebace wanda kuluga cek puraganan kacin sabani radio V68 yung nan programen kabesa cekan meban kan pacho tomur kalangan kasedelia